Ты увел мой слон. Илья Иванович, вот он, бандит проклятый. Где мои деньги? Отдавай мои деньги. Какие деньги? Замолчи, глупый скотина. Кто духом слаб, у того животное в опале. По что зверя тиранишь? Я хотела забирать мой слона. Я хотела забирать мои деньги у этот жулик. Сам жулик. Ну, я вам сейчас покажу. Да оставь ты его, княже. Лучше скажи, Аленушка-то куда делась? Fetele, vă place univadul tata? Da! Hai să mergem, să ne distrăm, să ne dăm la cele mai frumoase și cele mai extremale topogane. Ne distrăm azi la maxim. Fetele, sunteți gata? Da! Hai, plecăm! Ce bine la topogane, la para-para! Люба, tu? Tu crezi că eu n-am să grăbesc așa? Luba, te rog să-i cuvinte, Luba, te rog frumos. Du-te în gură! Fetele, mama vine, mama vine. Ia grijă! Și repede, ia-te! Repede, am plecat! Ai, gata, ne primi gata cu mine! Așa că vine mama! Sus, sus! Ui, ia-te-mă și mama! Și mama e după noi! Fetele, sunteți gata! Hai repede, dă-te că vine mama! Fugi! Ha, Luba! Nu! Ai! Puneți Fetele! 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 Fugi! Repede cu mama! Repede cu mine! Hai și tu! Fugi! Nu mai amuși lumea, mă! Nu mă duci și mă ascunde! Nu mă duci, mă lămuriți cu mama! Hai, fugi! Repede! Nu vă găsesc după, bun? Hai! Bună! Ой! Она смотри! Ладно, я уверен, что мои полюбишь, что мне будет ноги. Да, ну ты ноги. Да, тут здесь. Ой! Tu mă de dragă! Вот ты поднися, прямо ты стоит. Подожди, я какой папа, ты Туши, все экстратерриторы, туши! Туши, моноль! Как мы спереду здесь! Люба, ce cuvinte că înainte, nu mai știi de cum ai fost! Și? Gata, Luba, eu mă gândesc! Și te gândite? Luba, eu de te pușc, Luba, și scap odată de tine! De ce mă mă puși? Pentru că tu, Luba, ai devenit o nebună, tu te-ai văzut cum ești, Luba! Luba, mâine sos!